pojedini kažu, nemojte vi to tamo zveckat u Sandžaku, kaže Dodik hoće da ocijepi Republiku Srpsku. A šta to rekao, Dodik bio fini prije nego što sam ja digao ton, jel? Pa sad odjednom se Dodik naljutio zbog muftije. Pa Dodik je bio mnogo manje fini prije nego je muftija podigao ton, koliko sam ja primijetio. Čak je malo začutao. A zašto je začutao? Ma nije naravno njemu muftija zaprijetio, nego zna on i naučili ga njegovi mentori da stabilnost opstaje na ravnoteži. Stabilnost ne opstaje na finoći. Nema stabilnosti na tome što će reći, znate, ovi Bošnjaci su fini, ajmo im dati još nešto. Pa vi ste fini 100 godina, pa šta su vam dali? Ništa. Nego ovi su fini, ajmo uzmi im i to. To je ono ko djeca u sokaku. Znate, ono fino, neko dijete ima bombon, čokoladu, dođe onaj mangup, opali mu šamar i uzme mu čokoladu. Onaj fini plače i ostaje bez čokolade. Pa tako? Pa jeste. Tako vam je u politici i u tim odnosima. Samo se razmatra, u politici vam je bitno kome možete da pokvarite politički interes. Onoliko koliko možete da nekome pobrkate političke interese, vi toliko politički vrijedite. Ako nikom ne možete da pobrkate interese, vi ništa ne vrijedite. Jer zašto bi neko sklanjao smetnju koja nije na putu? Pored puta se smetnja ne sklanja, prođeš i ne primijetiš je. A kad je smetnja na putu, prvo probaš da je šutneš, pa ako je teška ne smiješ je šutnu, slomćeš nogu. Pa probaš da je preskočiš, pa ako je visoka ne možeš je preskočiti, zalijepit ćeš se. Pa probaš da je zaobiđeš, ako je široka ne možeš ni zaobići. Šta ti preostaje? Da se dogovoriš. Nemaš drugog načina da je makneš, nego hajde, mak se, šta tražiš da prođe. To vam je tako. I zato Bošnjaci definitivno moraju te lekcije naučiti. Moraju naučiti da se na balansu održava ravnoteža. Prema tome, ako postoji tamo i neki Sandžak koji pulsira sa Bosnom zbog toga što mu je Bosna matica, što mu je tu sjedište i središte i što pripada istom narodu, Boga mi će ona iz Banja Luke koji bi da trese Bosnu, da računa šta ako se sve to zatrese odjednom. Prema tome, to je jako važno, braćo i sestre, da svi znamo. Naravno, mi Bošnjaci, kao što sam tamo rekao, nećemo mi muslimani da se pravdamo od terorizma. Čim se pravdaš, kriv si. Mi Bošnjaci smo zadnji narod ko treba da se pravda od toga da mi nekome mislimo zlo. Jel smo to mi dokazali, jel kjamet? Pa mi smo to dokazali 1000 puta i platili stotinama hiljada žrtava. I nemoj više da se tu pravdamo. Nemojmo, molim vas, što neko rekni, čekaj, stani, pa to će ovaj, pa to će on. Zašto? Zašto sva ta krivnja, ljudi moji? Zašto? Pa naša jedina krivnja je što smo preživjeli pored svega što nam se desilo. I mi nemamo potrebu da se pravdamo. Mi nemamo potrebu da se stidimo što smo bili žrtve. Nemamo potrebu da se izvinjavamo jer smo preživjeli. I naravno da trebamo biti ponosni na to što je ipak bolje biti žrtva koja je preživjela nego onaj ko je napravio i genocid i zločin. Ali naravno ne možemo na tome opstati.